Babukeli bemakhiwa TV lokhu siqhubeka njalo nomanje anike nomcimbi okhona khona la Nquthu opposite neplaza yakhona khona la Nquthu umcimbi lo we IFP rally noma kanjani njengamanje ngigijime ngawulanda ubaba uShenge usokalisa baba uShenge asikubingelele siphinde sikwamukele kwimakhiwa TV. Siyabonga Dingiswayo kwemukela. Yebo baba. Ubaba mhlambe ngokwazisa nje abantu bemakhiwa TV singathi ubaba ubani? Ubhazuka kwaButhelezi eMadaka oLundi lapho kuzalwa khona umntana okwaphinda angene eMadaka suke eMadaka siphelekezela inkosi yakwaButhelezi oba ila sihamba nebutho lakwaButhelezi oba silapha mina ke ngiyinyosi yakhe sibaningi futhi khona imbila ezikhona ngale siyasizana nje ngokomsebenzi wesizwe sakwaButhelezi. Cha baba ngaphandle kokuphazamisa bengicela ukuthi ubaba mhlambe asithi ukusithi kancane nje ngehayo zenkosi. Shuthi ngizoke ngisho ngiqaleke wena kaSimbu kanye nomzinyathi siphuza golokho kanye negazi unqaba uzohlunguhlungu siyababa zungumajaqula uqakide lo masendabomvu unondela mzimba okunikela besizwe njengoba unikela amajalimane umpeduka onjengesona kwakobayise ukho khothi olekabe emhlophe yakithi eMadaka dunuse umganu umile ekseni kwamandlakazi ntambama owahloka imamba yakhe izinhla phakathi kwezihlalo zobili abaleka amambatha abhangazela umsindo wawukubo kaMsendemane ekhaya intamo inamalunga ifana nemkholwane qili phambana notsotsi kwelasedumaneni sivande esakwantombazane siyakhula siyakhoboka khabala umsongo lolo ona kamvuthuza shiya ona ntaba simlengani ona ntaba siyadela amashanga ona qimbile yajilajika ugebedu olekabe emhlophe yakithi eMadaka dunuse uyadela umlobokazi waseMadaka obona uShenge evunule zonke Shenge siyobuya ngawo zemvumo ameni umkhuzo odlame oyifikela qathatha olikota benomandela bevala bewukhuza ngephepha udlebe ezekhawo ziyephuza ukuzwa kanti ezamagwala ziyashesha kuba ngezegwala zazi ngeke ziyiwela imfolo zemnyama ivala umxoyizeni kwabasekha kwanyoko sibindigidi wayiwela iphindelela umntaka Shenge wajabhu sisulu owathi ke wale licosho zinkukhu unamanga wasisulu ndini kaluwanga lekaNkulunkulu umntaka nobhonqula ikhobokhobo ubhonquleza nalaphathi zanqamuka intanga ubhonquleza umkhonto kaShaka zanqamuka izintanga wangqunda icilo ongasahluma zonke Shenge ngishezonade mandiyeni ziyagadla Shenge kwenzeki lutho iqhawe lesilo elinamakhona esandleni ngenxa yokushiswa impensela amanye amaqhawe enamakhona ezinyaweni ngenxa yokushiswa zicathulo Shenge sokalisa awu siyabonga kakhulu Shenge siyabonga kakhulu nesikhathi sakho nangethuba siyabonga mhlambe ubaba ukhona mhlambe inkundleni zokuxhumana ukuze ufuna ukukulandela mhlambe akuthole khona noma nje ubaba akayisebenzisi. Cha ngikhona ku WhatsApp yebo inamba engiyisebenzisayo ithi 083 582 4348 mhlambe siphinde futhi 083 582 4348 Ubhazuka kwaButhelezi eMadaka Shenge ngiyabonga siyabonga isikhathi nethuba siyathokoza Dingiswayo yebo.